Perezida uherutse gutorwa mu Burundi Evariste Ndayishimiye yarahiriye kuyobora igihugu nyuma y'urupfu rutunguranye rw'uwo asimbuye umusize mu bibazo by'imibano n'amahanga, ibya politiki n'iby'ubukungu. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa we yaraye yamaganye bikomeye icyo yise intambara n'urugomo nyuma y'uko muri iyi minsi ishize habonetse ibirego bikomeye ku rugomo rukorerwa abagore n'abana. Umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Mali Mahmoud Dicko yasabye abaturage kuzigaragambya ejo kuwa gatanu. Naho Perezida Peter Mutharika wa Malawi yarayatangije ibikorwa byo kwiyamamaza, abantu batonze imirongo ku mihanda irirongwe mbere y'uko batora mu cyiciro cya kabiri kuko amajwi ya mbere yagizwe imfabusa. Muri Nigeria ho guhera ku mihango yo gushyingirwa kugeza ku yo gushyingura, Abanyanigeriya bazwiho gukora ibitaramo by'akataraboneka bizwi nka Owambe, ubu byahagaritswe na virusi ya corona. Byagize ingaruka zikomeye ku nganda zigemura ibiribwa.